Maya paya kayangan. Kambe da katamong pasariling kapag nasan kanisa. Pakiabeta na makatuking intentions. Ing kapasalamatan na Mayor Teddy and Mrs. Pegarito, Mang Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan na ng Aldonang Kebaitan, Kap Terence Napaw. Kapasalamatan king anniversary ng kasal di Mr. Jeffrey and Mrs. Christine Orolfo. For the guidance of the Holy Spirit, Sean Joseph Mercado. Special intention, deeds into the beat family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamituan, Rita Estoya, Villamor Elizalina Tolentino and family, Norma Kiambao, Jojo Manuel, Kimberly Ronquillo, Luis Reyes. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Ahos, Carmelita Galang, Rosel Montemayor, Jun Lazaro, Elmil Ronquillo, Belia Trinidad, Maria Teresa Sampang, Estanislao Ginto, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo. Para king nanangkay nawan kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Wilhelmina, Monsignor Aquilino, Jasper, Hermini Hilda, Juliet, Francisca, Teresita, Father Melchor, Rolante 90s, at ding baldang kaladwa yung purgatorio. Kinagyuning pamponing anak ang poning banade Espiritu, ingginuman tabeya kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan. Kapatad siya tadaring kaya katang kasadanan, batang mga inpudit magmasusi, kareting banalang misteryo. Ginoo ikaing mamantabi, kaya kami king maya pakapadaran, Ginoo pakadudo. Ginoo ikaing minyeking,
Kaya kamaulang dining kautusan ng lugod, Kristo pakadodo. Ginuy kayong parating at yusiping mi, tingadodoming pamilya-biye, Ginoo pakadodo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katas anaking biye alanganga. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, magkulang ing kaya kamingap, king pamanantabi mo, king ketawan. Paniga po ming kaya kasanang ipawi ing sablang makapinsala kaya kami. At kaya ka naman sanang papanatilian, ing pamakinabang mingalang madit, kapamilatan ni Ginoming Yeso Kristo ang anak mo, amabiyat magari kang bemwat ning banale Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king nalanganga. Pamamasang iba't king libro ng Tobias. Ing Anghel Rafael nga nang sinabi kang Tobias, potang bengi, makipanudtod kata keta kang Raquel, metong akamaganak mo. At inyang metong ayan na kababay, amilaguan Sara. At tiro nepin kaya ing dalan, papunta king bale ng Raquel. Adis nandang makaluklok king lele ng pasbol ning kayang pacho. Mumuna lang minuge kaya at nga na namang mekibat. Malaos kayo, kapatad, at matula ko king kaya kayong panyatang. Irakel pepakamate ang metong karing sese ng tupa, pigtawa ng emonano ing karelang panyatang. Inyang kay badang may kapandilo at may kapanos, linuklok na laking lamesa. Itobias nga nang migsalita kang Rafael. Kapatad Azarias, aduan mo nang ngeni kang Raquel, inipahintulot na yung ayasawa ko Isara? Irakel ikwa ng dimdam deting amano, at nga nang sinabi king bayan tao. Mga naka at minum, magpakasawa ka kaniting kabengyan. Alang aliwang makikatuliran ay asawa na ning anakong Isara, nunemo ika. Ako mismo, para ka na ako, alakong katimawan, pakyasawa ke, king aliwa pa. Antinaning ika, ing peka malapit ng kamaganak. Makanyan man, tu, atin kong buring ipagtapat ke ka. Pekikwa ng keng peninton, ayasawa na, pito ng okdo, karing kaya katamong kamaganak. At ilangan pito, may nga matela, king mumo ng benging paglubda, king kayang kwarto. Pero ngeni ito, mga nakapa at minum, inginu pagkaluba na kayo, king kayang grasya at kapayapan. Itobias tinutulya, Eko mangan at minum, nanuman keti ngeni, hanggang emo desisyonan ing aduan ko. Mekibat si Raquel, sulong, antinaning sukat yang miyabeke ko, agpangking pakidwang ng libro ng Moises. Ing banwa mismo yan na ing mumutos, king maging kekaya. Ulinita, paniwala kekeka, ing kaputol mo. Magmulangin ni kaputol na nako at kaputol me. Magmula kingaldongen ni mipagkalubyak ko ang gakin kapilan paman. Ingginuning banwa kasya nako sa kaniting kabengyan, anako. At pagkalaman ako sa kinggasyan at kapayapan. Irakel, pepayaos na ing anak ng Isara, tela ne gamat, at binyene kang Tobias, kambening sinabi na ingan tikeni. Paniwala kekeko, ing batas at ing tuntunan ang makasulat ing libro ng Moises, tutuldune keka para maging asawa mo. Tanggapan me,
Iulime king pibale-bale ng tatang mo, kambeling mayap a konsensya. Injo sa tsubanwa, pagkaluban ako sanang mayap a pamaglakbe, king kapayapan. Kay bat melikidya king imanang Sara, at inawad na keya, iikwaning kapirasong papel a pisulatan. Ginawayang kasulatan, inggil king kontrato matrimonyal. Nung makanano ng babiye kang Tobias, inganak ng babae, ban maging asawa na, agpangking yutos ng batas ng Moises. At kay bat na nito, pesi panganot, pesi inom. Itobias mi bangon niya king kama, at nga nakang Sara. Mi bangon ka kakong kapatad. Ika ampo ako, sukat katang manalangin, at panigapwante ingino, bana katang pagkalaman king kayang grasya at pamanampon. Mi bangon niya at tinalakad, at migmula lang menalangin manyawad kayampunan, at antikanini ing karelang penalangin. Mi puri ka, o Diyos, daring kaya kaming pipumpunan. Mipuriya naman kapilan man ing lagyo mo. Puriya na sa kapilan man ning banwa at ding sablang bage kaya kang lelangan. Ika inglina lang kang Adan, king asawa ng Ieba, ban maging kasaop nat kayantabe, at kareting adwa, lintoy yung meto ketawan. Ika itang sinabi, Mayap para king lalaki, ing magdilidiliya. Igawa tayang metong akasa kawangis na. At ngeni, eke kukwanan ining kanakong esposa, pauli na mo ning nano pamang pamitaning laman. Nune pauli ning tapat kong lugod keya. Malugod mesa ng lunusan at akuman, at isadsad mo kesa ng miyabe ang gaking ketuan. At miyagnan ngarang sinabi, Amen, Amen. At mikera na la para matudtod. Amano ning Gino. Mapalad la ring taong mamintuking Gino. Mapalad la ring taong mamintuking Gino, at mabibiye tutupad ka rin kayang kautusan. Mga biyayan la king bunga na ning kapagalan mo. Maging masaya ka at minawa ka biye. King pibale-bale mo ing kayang asawa, mangariya king ubas ang mabunga, at makapadurot king kayang dulang. Ding anak mo, mangari lang sa giwang olibong tanaman. Makanya niyang mipala ing taong mamintuking Gino. Ing Gino bendisyonan na kasama ni Batking Sion. Akit mo sanang minawa ing kabiyayan, king kaya kabaning biye mo. Kabaldugan din kekang kautusan, at kakulang pamintuan, king kapilan paman.
tabeya kaya kayo, pamipasya king maya pabalita, agpangpang Marcos. Dinapit iya ing metong eskriba kang Jesus at kitnane, saning peka maraguldiring kautusan. Meki bati Jesus, itiya ing peka maraguldiring kautusan. Makiramdam ka, O Israel, ing ginong kaya katang Diyos, iyamong bukod ginu. Luguran me ing ginong kaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. Ining kadwa, luguran me ing kadupa mong tao, antimo ing kekang sarili. Alang adiwang kautusan amigit pa kareti, ngana ning eskriba, tinod ka, maestro. Tutu ing sinabi mo, metong yaming Diyos at ala ng aliwapa, subali kaya, at ing dudugod kaya, king mabilog ng puso, mabilog ng pamisip, at mabilog ng sikanan, at ing dudugod, king kadupa ng tao, antimo ing dugod na, king kayang sarili. Maigit iyang maudaga kesa ketang sablang ayin, adurulukan at adiwapang ayin. Apan sina ng Jesus tingiting lalaki, biyasayang makibat. Inya sinabi na kaya, malapit na ka, king kayarianing Diyos. At kay bat nanita, ala nang mengangas pang mangutang kang Jesus. Ing mayab ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Mayab abak po kaya kayungan, metong kareng makapagtaka, king kaya katamong ebanghelyo. Bakit ing ginutamong Yeso Kristo, ing pekibat na kening lalaki, malapit na ka, king kayarianan ng Diyos. Ote na sinabing, atsyune kaya king kayarianan ng Diyos. Oting sinabi na mo, malapit, ing buri ng sabihan ng malapit, atin pang kapurit. Ing buri ng sabihan ng malapit, atin pang kailangan ganapan. Ing buri ng sabihan na malapit ating pangkulang at iya ganap. Bakit ing mismong sabihanan ng ginutang Yeso Kristo, kaniting lalaki, malapit na ka, king kayarianan ng Diyos. Ot ang gaya kitang malapit, o teya kitang atsu, o te kitang ing kayarianan ng Diyos, tatalnanan o partinane ning kayarianan ng Diyos. Dindamta naman po king kaya katang ebanghelyo, nga nang sinabi nining mismong lalaki, biyasa kang makibat, at posibleng apin pininig dahilan nung bakit malapit siya ining mismong taong iti, biyasa yang makibat. Pero pota, yung problema, ang gaketang biyasa yang makibat, kabud na lamo bado ring katuruanan ning utos ng Moises, pero eno bado hawan at eno babiyayan rening mismong makasulat binye na kaya ning mismong kautusan ng Moises. Tandaan niyo po, ing kakatamong ebanghelyo nga iti, apin yung ausandang the great Shema. Kaya nung lawenye, ining ebanghelyo nga iti, reng nagganang Hudyo, o ninong mang Hudyo, memorize iti. Bala mo panatang makabayan niya. Pero na nung problema, posible ang gaya mo king memorya, pero ede mismo babiyayan. At na nung problema, bakit minsan maligwaya mong i-memorya, pero masakit yung biyayan.
Uding minsan ng problema, ala naman king mismong pamanintindi. Minsan ang problema, at king mismong pamakiramdam. In problema, alaking pamanintindi, alaking pamamasa, nune at king pamakiramdam. Kaya pinpunong lawin niya yung great Shemada, ring mismong Hodyo, nga nang sasabi ng mumuna na, makiramdam ka o Israel. Makiramdam. Badyo po kaya katamong kapangpangan, ni nga manong makiramdam, asning kalalam. Foras, adiwa mo itang mismong gagamitan me, kaya kang mismong badugbog. Adiwa mo itang mismong kabudme mo, panamdaman ng mismong sound, karing kaya kang badugbog. Nune, ing buri ng sabihan mo rin kaya katamo ning makiramdam, apining panamdaman me. Kaya piningamanong makiramdam, ing root word naman, damdam niya eh. Damdam niya. Inyapin nung makiramdam ka, dapat aliwa mo yung gagamitan mo, nung makiramdam ka, dapat panamdaman mo rin. Uding nung panamdaman mo, mas maigit kita kesa king mismong balugbog. Uding ing taong ating panamdam, manatili at mitatatak king kayang mismong kaisipan, ang pong pidugluban ng pong pangatawo, nung nanuman ni kayang mismong daramdaman. King palagi ako po ining maragod ang problema, kening taong iti. Kabudya mo, makiramdam king badugbog, pero alayang panamdam. Inyapin rin nga manong arete, budala mo. Ren nga manong arete, alalang kwenta. Uding ede posibleng akakit king kayang mismong pamibiyebye. Kaduguran kong kapatad, iniya naman, ing panagkat na kaya katamo, ning ginutamong Yeso Kristo. Nung burita mong etamo mo maging malapit king kayaryanan ng Diyos, nung burita mong ikayaryanan ng Diyos, nirasya kaya katamo, sana mabiyasa tamong makiramdam. Mabiyasa tamong damdam. Oning kaso po yung problema kaya kita mong ining panahon na ite, ring tawin o pubiyasang makiramdam, nanong badudangan, dadaldalangan, nanong badudangan, magkangyedangan, nang badudangan, bubulalangan nasbuk, buridangan nagsalita naman, buridangan idangan rin number 1, buridangan idangan rin pakiramdaman. Kaya pinanong problema, uding rin ganagan na burida magsalita, alata ng daramdaman na masalese, etano panamdaman rin kailangan na rin kaya katang kapatad, at etana panamdaman nung nanikarirang mismong panibatan. Kaduguran kong kapatad, sana kaniting panawon, waman minsan na tsuta mo ka rin kaya katamong gustong punto, minsan sana, mabiyasa tamong damdam. Bakit? Uding ing pamakiramdam yang panibatana ning mismong kabiyas na naman papunta king apong Ginoo. Ing pamakiramdam yung sibol na ning kabiyasnan king apong Ginoo. Bakit? Uding potang biyasa kang dumamdam at potang panamdaman ming kaya kang mismong kapatad, migit pa kesa kitang gusto ang upang maling tuturo mo kaya, nune nanong tuturo mo kaya, tuturo mo nung makananong ing Diyos, makisan metong ya at aintindyane ketang mismong daralanan na. Tandaan niyo po, we're not talking here about right and wrong, potang makiramdam ka. Naning kaya katampong pisabyan, potang makiramdam ka, bado mo sana nung naning panibatana, ning kaya kang mismong kapatad, bado mo sana nung naning mismong panamdamana, at nung nano ingatsuking mismong piloblubana, uring potang bado mo nung naning ingatsuking mismong piloblubana, ka mabiyasang dumamdam, nune mabiyasa ka na manglugod, ketang amanwana naman ni nga pong Ginoo.
aduguran me ing Dios, at aduguran miya naman ing kadupa mong tao. Ketang parada na pamagdugod na naman ing Dios, at pamagdugod na naman kaya katamo. Ngeni, itang ating pakiramdam, makiramdam miya. Makiramdam ko po, metudtud ko po ne. Makiramdam ko po. Sana'y po, sana'y ni. Uling potang ini, ing mekiramdam, migit pa kayong sabyan yung opo. Abyayan nyo yung kaya kayong mismong sabyan, kareng kapatad yung maninayang pakiramdaman niyo. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginong Dios, kapilan mansa, maging tapat ke king kaya kang amano. Para karing sablang obispo, bantaryano ning Espiritu Santo, king sablarang obrang pastoral, ipanalangin taking Gino. Ginong Dios, kapilan mansa, maging tapat ke king kaya kang amano. Para karing anggang memalen ning mabilog ayato, ban mi kaaktibo lang interes karing katatagan sibiko, kagalangan karing batas, at mi biyebeking tunay lugod Kristiyano, pila taning metong at metong, ipanalangin taking Gino. Ginong Dios, kapilan mansa, maging tapat ke king kaya kang amano. Para karing sablang misisimpan sa makikatamo, ban mabiyasa tang manalangin, at dapat mayap karela, antimo ing tuturuning amano na ning Diyos, ipanalangin taking Gino. Ginong Dios, kapilan mansa, maging tapat ke king kaya kang amano. Para kaya katamongan, banding siping tangbale, abalura king alagad na katang Kristo, ulining lugod taking balang metong, ipanalangin taking Gino. Ginong Dios, kapilan mansa, maging tapat ke king kaya kang amano. Ngeni, aduan taming sarili tang kapagnasan. Gino, ang tabayanan mo sa aking kaya kang kapayapan, ing pulayi ning maliliyari king yato, at ipagkadob mo king kaya kang iglesia, ing saya ning pamanyuyo kaya kang mitmong katimawan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid,
Baning ka na po at rin kaya kayong dahon, maging katanggap-tanggap na harapan ng Diyos, ikong lubos mayupaya. Oig paming miglalang king katapatan mo, karin kay manadig nyening sa jamila reting ay na daralami, king banal mong altar. King kaya panmulog, ikang kaya kami padalise, ike naman sana makaganap king malinis a pinubduban, king kasuywan mi kaniting banala pa magmasusi, kapamilata ng Yeso Kristo, kambening banal Espiritu, manggaman king alanganga. Ginuman tabeya kaya kayo, Kaya kaan timuri, iyat na yoring puso yo, mayat na noging gino, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. itingar pat dapat at maturi. Tunepin karapat dapat at matulining pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya kapamilata ng Yeso Kristo ang ginumi. Kaya binayuming sablang bagay, dininan mo kayong ang daki king kaganapan na bistaman Diyos siya, dinubas ning kayang sarili king kaligayan at kapamilatan ning daya ng mibubuking krus, inatad ning kapayapan king yato. Uri nita, mi parangalan niya babo ning sablang delangan at meging pagmulanan ning delangang angga, karing sablang susuyo kaya. Inya kang bering sablang poro ring angiles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya. Lain makiabi kami king alang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi. Tunay kapin banadoig pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso net binyene karing kayang disipulos at ngana, kunan iti kongan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kalis karingkayang disipulos at ngana, kunan iti kongan at minumko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, amibubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, dapta nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobli ng mebyen ning anak mo. Daraon miya kaya kay ting tinape ning biyet ning kadis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo. King kamingan sanang misudo-sudo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan mewaig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papay Florentino, kaya kaming Obispo, at ding sablang pahari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sobring met ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan.
pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyerang angga, ban kaya benang Maria ing Birhenin duning Diyos, kaya benang San Jose ing kayang esposo, ring apostol at ing sablang banal, at inupad king man mong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatana kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagumning banale espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Kapanadigan at lugod, mausta king igpa, karengamanong tiro ng Jesus, kaya katamo, igpami. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, madugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadodo mo, parati kay mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O Ginoming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ng kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king ngalanganga. Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, ipakita ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, Niyo'y Kristo, ing Kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng iatu, nuan na ring mayawus king apunanan ng Kordero.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, pasakop mo kami king kaya kang Espiritu'y kaming papakinabangnan mo king katawan at daya ng Kristo. Ban mo king amanuno na yan timurin king dapat, karinda ka aparangalan, at maging karampatan kaming milog king pagarian mo karin banwa. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginumantabiya kaya kayo. Bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ing igpaing anak, ating Espiritu Santo. Ing misa, midawon ne, umetamo king lugod ng Kristo.